Pripadnici Srpske vojske Krajine u Skradinskom zaleđu u punoj su borbenoj gotovosti. Spremni su da odbiju sve eventualne napade neprijatelja. Na liniji fronta koja se proteže od Benkovca do Drniša, proteklih dana u jeku velikih ustaških napada na granice Republike Srpske i Republike Srpske Krajine nisu zabilježene oružane provokacije. Nasilno izviđanje, pregrupisavanje ovdje je, kako kažu starješini borci Bukovačke brigade, pod kontrolom srpskih boraca. Gospodine majore, vojnici, a i narod kažu da na ovim prostorima, na prostorima Skradinskog zaleđa i Bukovice postoje 3 slova B. Da, to je jedna mala anegdota. Imaju 3 B, Bog, Bauk i Bukovica. A Bog čuva Bauka, Bauk čuva Bukovicu sa narodom i sa borcima. Što se tiče snaga ustaša, one su neznatne i zanemarljive. Opšte stanje u Skradinskom zaleđu je stabilno, čvrsto i sigurno. Narod je odlučan, a narod su svi borci, da ono što je naše ostane naše. I ja bih poručio, pre svega onima koji šire okolo paniku, zatim nekako bježanje u Srbiju, Banja Luku i koje kuda, da to prekinu. Ako ovaj ne bježi iz ovih kuća sa prednje linije, onda nema potrebe da bježi iz Knina. I to treba prekinuti tamo, energično. A ako pokušaju ustaše, slobodno im kažete, gonit ću ih do Sinjeg mora. I neću stati ni na obali. Ima da ih pečeram preko mora od Italije. To im tako poručite slobodno. To im poručuje major Bauk. Neka se kanu Bukovice, neka se kanu Skradinskog zaleđa, neka se kanu Krajine na ovom prostoru. Inače, potopit ću ih u Sinjem moru. To im tako poručite. Odavde povlačenja nema. To sam i prije rekao. To su vam rekli ovi moji vojnici. Nama panciri ne trebaju. Nama su panciri srpska. I tamo taj narod nek bude veseo. Kako kukljava i plašnjava. Nemoj tamo da mi tamo žene kukuje po Kninu gdje su i muževi. Evo gdje smo mi, evo, tu smo. Slabo im to pokažu. I nema, a ovima preko, ako ovo vide, recite da im ja poručujem major Bauk, da ću ih goniti do Sinjega mora i preko mora od Italije, jer je more i naše. I neka pušte na miru i Bukovicu, i Skradinsko zaleđe i Republiku Srpsku Krajinu. Tako, momci? Tako je. Vjerujemo Boga za narod i Bukovicu.